Даравлорун мен Багардынова Наталья Егоровна демин контролер бун чахна сектор көрөбүт. Бихи тоқпутугар потребителер 5-нче чурдан хетте ите октябрга данныйнан 5-нче чурдан хетте лицевой счёттах ыллары көрөбүт. Руны снятие показаний оңоробут хүрүнүлелер битин кепсайтахпытына неплательщиктер кыттылылыбыт, оттарын бо время төлөбөт жондор кытта. Онна несанкционированный подключениялах жоннору эме көрөбүт, рейден оробут. Онна том потребителерге этехпин багарабын билинге уяга личный кабинеттен аралынна. Ол онно ДЭК Якутияден, ол онно кирен лицевой счёттарын киллереннер уяхан показанияларын берен истахтарынан нахашы болу те, кулга керияхинга, кенегылып, тревожыганаргайын кулура туғығыз болу. Оны төлі бірдері квитансиянан онна келер. Жеттен оларын төлілер, тақваттар, көрөші чектері ән барда тоқтарға келер. Олары удобный бай. Өсен тұқан кешбекті ағайген.Ызбыпынан төлі бұлға 2 бірігін, картаны төлі бұлға 1 бірігін төттір келер. Он тұқалар өші бай. Онды көйерін ектерін нада, кулура удобный.